kanzu joni noon ɓe falama ɗum hannade nani bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd fa ya ikhwatal iman nuhayyikum bi tahiyatil islam ala wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullah musidɓe julɓe tedduɓe o weltanama on jarnama on tolnama kadduɗal men ɗo belvi karama ko men ɓe senike haray minitaji men ɗin feƴƴiri ɗo minitaji jeeɗɗi o yaafoto haray koye programme on wonano ga kono haray min yiiɗa feƴƴintingol leer on hay seeɗa haray wono andirɗon noon hande ko asewere hiɓe wowi wiwugol koyo sarde laɓɓine haray ko saabu ɗum ɗon ko waɗi ha retarde seeɗa o yaafoto haray musidɓe julɓe tedduɓe ko ɗeɗo defte ɗe jannguno ɗen honno yontere hande ko ɗen kadi wonɗen e janngude ɗum ko ndeɗo deftere fiqhu sunna haray noon ngal gandal fiqhu haray no woodi landitotoɓe ko honɗum woni fiqhu ko wiyete fiqhu ko gandal ko honno on tigui wawata rewirde Allah ko ɗum wiyete fiqhu on ka fe faamu on ka diina ko honno on tigui wawata rewirde Allahu subhanahu wa ta'ala haray neɗɗo julɗon no hani faamude gande ɗen ɗe fuu majje kono tentini ngal ɗo gandal tawhid e ngal ɗo gandal fiqhu haray noon o darsu men ɗo ko deftere wotere ka tawhid e deftere wotere ka fiqhu haray gandal tawhid ngal ino nandita e ka yewtere e gandal tajwid ngal tajwid e tawhid no serti tawhid on ko gandal andugol Allah tajwid on ko gandal ko honno alqur'ana on jangirte o sella rawata jaman ukkilir tajwid e tawhid e fiqhu no serti moƴƴa ɗo noon hande ko deftere wotere ka tawhid ɗum ko nde ɗo deftere al irsad ila sahil itiqad nde cheikh fawzani karamo ko ɓe wuuridaɓe windani en haray ko nden ɗo wonɗen e janngude si nde ɗo fiqhu sunnare lanni ka fiqhu sunna ɗo noon hiɗen fewnditi fi ha joni ɗiɗo jihadiji fi ko honno woni fi ɗum ɗo neɓata fayda waɗa joni duuɓi ko ɗum ɗo jokka ɓuuri joni hitande koy gila fuɗɗinen fi o jihadi fi en andu nanugol ɗo tun atanta no waɗi supporta ɗum ko watta ngo lila e mum reno moƴƴa ɗum ɗon fof julɗo no haɗa haray ko en andu eɗen hani artirde janngugol men ngol ka faamugol diina men ndaren ko honɗum karamo koɓe men ɓen maaki ka defte kelɗuɗe defte selluɗe haray ko ɗum ɗo woni ko ɗaɓɓira ɗen cowtagol ngol tun wowla cowtagol tun ukko cowtagol tun supporta waɗatake koye on tigui andu ɗum ɗo miɗo duwa supportude ɓayru sa supportigoy ara koko boni supportuɗa ara heeɓi probléme sa supporti kadi ara koko moƴƴi ara heeɓi jang kono noon ɗo e ɗum yo on tigui accu ɗon taw supportugol ngol tentini noon hande ka fewniɗen ɗo mo woodi piiji buy onaɗe supportede haray julɗon hanaɗi supportude piw haray koye watta yile mum haray karama komin oustage abdoullahi baɓe senike hiɗen ko galle elage ibrahim belvi haray ko ɗum waɗi siɗe wiya ko darsu oustage abdoullahi ba belvi Conakry nder laguine haray ko teddugal e mum ko tooli moɗo mbeɗe weltani on du'ani on fota on andi ndeɗo samedire haray e wayri janngude ndeɗo kono hande Allah nemini en fi en janngu ko yettude Allah fota haray Allah malnu e yo hisin en yo faamin ko onɗen e janngude ko yarsuke gollitirgo tafaddal ya oustad bismillah rahman rahim alhamdulillah rabbil alamin ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا زدنا علما رأي عندك ko wasaya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila uwadihi titre darsu men on hande ko nulaɗo sallallahu alaihi wasallam no wasirno ɓeɗo len ardotoɓe haareji ɗin généraux ɓen kana nam an abi musa radiallahu anhu qal nam abu musa radiallahu anhu kana لا تكن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه
so imminino goɗɗo e wonde e makko ɓen, goɗɗo e sahaba e makko ɓen fi ba'di amri e yoga fiyake makko, qala ɓe ma kayno basiru weltine wala tunaffiru o tawraɗo, weltine yimɓe ɓen e moƴƴereji Allah ɗi, sabuna Allah subhanahu wa ta'ala mari moƴƴereji ɗuɗuɗi. wala tunaffiru o tawraɗo yimɓe ɓen, o yassiru newine wala tuassiru o taw satti. moƴƴereji Allah ɗin weltinde yimɓe ɓen fi majji, onde Allah no mari moƴƴereji lannata. dewe makko ɗen kadi ko raɗago goɗɗo wala tunaffiru. exemple joni an imamuji ɗo ɗen hiɗa hunji qouranare nde fof mere, ma haya hunjaki ɗa hunji boyiɗa weeli ɗa wawi janngude moƴƴa. sa daari ko waɗa ko janngude eggiti wonde ɓawo ɓen woɓɓe ko mawɓe anulaɗo makirano noon oya makirano ɗo ɗande ko Muaz bun Jabal jeeyaɗo mo ɓuuri moɓe yiiɗi moƴƴa moɓe janni, puisque Muaz o ala lundiɗo wonde mannala oɗo hunjino qur'an anulaɗo no wuuri jama qur'ana fi hayati rasulillahi sa sallam. ñande go o juutini goɗɗo go ɓaaw nangi juutingom ko juutinowo mo weldande mo wawi janngude. bon an si a daari moƴƴere ko nde muɗum ko haykiti ɓaawo ɓen fayida jagge ɗon ha ka wawi kadi on tuma o sorti o yeewa julani hoore makko o salmini. ɓaawo salmini ɗum fimuɗum andi no salama humpiti fimuɗum ɓe landi pourquoi o inni o so fuɗɗi ko julde kanko juutine ɓinnom programme on ɗuɗum wawata habbade nde ñanla o setti moƴƴa. ɓeydi Muaz bo istum mo yastirina o nullema fi yo newin ko ɗum imina ɗon ko yo newina jama taw sattina jama on ta roɗo yimɓe e dina kan. kala sigesi a juuli ɗo ɗuɗama ɗon ha ñande go so tawi woni kono juulirta ɗon kisan yimɓe wayɗa ɓe hayno on ɗo nokku go ko hakkindi ko ɗum maki hayrul umuri awsatuha fiya ko ɗum fof ko ɓuri moƴƴude ko hakkindi kon. ndaare hay ka moƴƴereji o ya sahabaji wonnoɗo feƴƴinde o wasi jawdi makko ni fof naɗo makko no ni fof okkatani fof o maki feccere nden laaɗo maki o watta feccere nden andi fof ɗum ɗo ko waɗa fi lawol Allah laaɗo jaɓano ɓe maki o tatabal jawdi masala jawdi waɗa pecce tati ndi waɗi pecce tati o ƴetta nde feccere waɗa fi Allah no laaɗo maki hay ɗon no ɗuuɗi kono ɓe ñinni ɗon ɗen ɓe maki nde akketa ronoɓe maɓen ko alluɓe ɓuuri moƴƴude nde akketaɓe taɓe mara goɗɗum ɓe yeeɓa juuɗe yimɓe okkorɓe ɗum ka banggal moƴƴere noon. bon ardoɓe kadi o yeyni kañum jemma on fof juulay sahabaji tatɗo andi o yeyni kanko tigui tigui on o jombata fi heɓino rewire Allah. o yeyni ñellal ngal fof kanko tigui tigui on o hoore ñande o ñande ɗum laaɗo maki wawata wonde ɓe maki on ɗon fof komin ɓurtan hullel sono on fof moɗon ko min ɓurtan hulde ɗulle ko ɓawde ɓe ka ɓeygure laaɗo lande ko kono laaɗo rewite Allah subahana taala. ɓeygure nden ɓe sibi ɓe tagal luha masalan ɓe fanɗini ɗum ɗum no fanɗi ɗum ko yafa ɗum en eɓɓidirtake on enen yafaka te eɓɓidire on hay rewa alna probléme ɓeyni o min tanki jemma on si hiiri ha weytamen a juulay o yawan kadi peut être kala wooli façon ɓura mi awanna ɗo humtirgui ɗum ɓeyni on ɗo fof mine wulan hunde soon on wi hunde kaari on fof ko min ɓurtan hulde Allah subahana taala. mi hooray mi taƴe wonde ko mi juulay jemma mi fowto kadi ɗano ɓurano holle ɗum ka uwa mi ƴettay kadi mi resay on mo rerɗi gay sunna an on tawaka e yimɓe an ɓen e jokko man rakaban sunnati fa laysa minni mo rerɗi gay sunna an o tawaka e sunna ɓen ɓurano yeti hen ɗum inna rabbaka yalamu annaka taqumu adna min sulusay leyli wa nisfahu wa sulusahu wa taifatu min alladina maaka wallahu yuqaddiru leyla wannahara alima an lan tuhsuha fataba aleykum o non fagramata sara min alquran ayi Allah subahana no andi wonde hunnanta ɗum fes ƴette goyen toon kon dewe tawi no an hunde kadi joni noon bassiru weltine yimɓe ɓen wala tu nafirto raɗo jama on wa yassiru newi noon wala tu assiru toon sattina jama on
en to satna jama o wa anhu qala ba'athani rasul sallallahu alaihi wasallam o naaro immini Maaz ila yaman yawgo yaman o wi ɗum kanko haray ko Abou Moussa Asari kanko fili édition naaro imminanno min Maaz bun Jabal yahugol yaman ɗum noon annulaɗo no yiɗi ɓeɗo ɗo kala moƴƴa ɓa ɓe fof maɓɓe ko ɗoftiɓe oɗo no jeyama o immini toon en kadi yamirgo ɓe ko fiɗo kañum kaɗo dina Seydina Maaz bun Jabal ko o ɓe yetti taw ɓe ñaari moƴƴa ɓeni taw on te raɗo jama on taw raɗo jama on hakkindine moɗon kala julno e moɗon hakkindi no moɗon nayeɓe no moɗon ɓe sella no moɗon marɓe haaju ko ɗum ɓe makirno joni noon oɗo inni laaɗo min nanno min e Maaz bun Jabal yewgol yaman fa qal laaɗo maki yassiru newi noon wala tuassiru wata on satti wa bassiru welti noon wala tunaffiru taw raɗo yimɓe ɓen e dina kan watatawa ɓe ɗofti watatawa ɗofte wala taktalifa to lutodire taw lutodire matalan ɗofte yamirore mon nde on taw lutodire ko yamira ɗon ko rawahuma aseykhani ɗiɗo hadisi ɗiɗi tawi ko ɓenndi filliɗi tawi ko ɓenndi Bukhari Muslim wi siyama seyku ɓe men ɗiɗon ɓuuri kon hewde haɗa ko kamɓe telemete ko hadis ma asasmi akhrajahu seykhani an Anas radiallahu anhu anna sama oyni qal o inni intaliqu bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillahi wala taqtulu shaykhan faniyan wala tiflan sakhiran wala mra'atan wala taghillu adummu khanaimakum wa aslihu wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin rawahu Abu Dawud. Anas radiyallahu an andi Anas innama Anas oɗo kadi on andi ko on asalama woni ko ne'i filla ko duuɓi sappo mo kadi laaɗo ne'ude mo kam andi nene makko wiyete Ummu Sulaymin ko oɗo Anas miñiti Ummu Sulaymin miñama ko Sulaymin wiyete ɓe jammiri mon Ummu Sulaymin oɗo ɓawa hewti madina ene makko jonnimo nulaɗo nulumo o gollina kurka nulaɗo kanko oɗo nellinaɗo yo nulumo o ne'i ɗon mo jeeya e anduɓe fi gikkuji nulaɗo moƴƴa mo sifi gikkuji maɓɓe ɗi ha hande nulaɗo piyalimo ma o felimo ha hande o felalimo qala o inni intaliqu yaare hen ɗum bisimillah inde Allah o wa billahi e saabu Allah habgol ndiɗo jihadi wa ala millati rasulillahi yaaron kadi e laawol masalan e dinan laalo alah sallam kam wala taqtulu o taw waroydey cheykhan berrawo faniyan nawyiɗo aɗa nawi ha oron kiti tan waɗɗon puisque on no wata haade tan waɗon wala tiflan tan waroy kadi paykum sahiran fanɗukum ɗum tan waɗɗum few wala mura'atan kadi tan waroy debbo tan waton debbo wala taghillu o tawon feƴƴintin wa dummu hana e makkum takko jawle mon ɗe ngaluji moɗon ndin wa dummu ko ɗum woni e moɓon hana e makkum ngaluji mon ɗin o tawon feƴƴintin moɓon ngaluji mon ɗin waslihu moƴƴine waslihu waɗu sulhodire malla wahsinu moƴƴino ɗum hande ko ɗum waɗi ɓe felirno kadi Osama bun Zayd ɓawande o warno ɓawande ino la ilaha illallah joni noon o hawji o warima o sikki kanko o sikki woni mana ko wiyani ɗum ko fi kisingol damme makko ɗin jawdi makko ndin hande kanko ala ka ɓerde makko laɗo maki noon ko hanno feera ɓerde dara si ɗum ala ɗum ka feeri ɓerde tawi la ilaha illallah ala ka ɓerde makko ɓayni ala ka ɓerde makko dañande sago makko harde ko dañande kanko dañande naati islam kanko Usamata bun Zayd joni noon aslihu sulhodiron wahsino moƴƴino so tawi ko ɗum ɓe faala négociegol on daari ɓeɗo ɗen ko nayi on hewtu digui wargol de wahsino moƴƴine inna allah no allah yuhibbul muhsinina mo yiɗi moƴƴinoɓe ɗum no hadis maki wo allah farli e moƴƴego kala hunde si tawi woni on waray moƴƴine wargo mon gon so hirsay moƴƴine kirse mon ɗen laggoɗo goɗɗe mo laggola e makko ko ha moƴƴa o wara o hirsano newori ɗum le ka bange ɗum ka bange ɗo na ya lettu nam o inni wasiyatu Umar radiallahu anhu kadi wasiya Seydina Umar radiallahu anhu o wela Allah woni muɗum o oɗo
kadi fewndo wonno lontiɗo ko honno kan kadi yamirnoɓe o imminnoɓe hegol haare no seedi goɓɓe imminde ɗo immagol ɗoɗen ne immingol ɗo jonnama joni doole harale na julɓe kefede hara fof ko julɓe sammina on tigui e hoore mere wara wonki oɗo ɗo noon ko julɗo woni hande kefeero seydna Umar no wasiyade kankam kadi wa kataba Umar ibn al-Khattab ila Sa'd bin Abi Waqqasin Sa'd bin Abi Waqqasin radiyallahu anhuma wela Allah woni ɓiɗɗo kala wa man ma'ahu e ɓen ɓe wondi minal ajnad immorde koneli soldat ɓe wonnoɓe ɗum kono tawi ko seydna Sa'd bin Abi Waqqas wonno hoore joom ko kanko e makko o adresse kono ɓe fof ɓe yawiya o inni amma ɓaawo fa inna min amiruka min o yamirama wa man maaka ɓen ɓe wonduɗa minal ajnad e koneli ɗin bi taqwallah hulgo Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli haalin e kala alhaal en taqwallah ko ɓuri moƴƴude e jooɓa kono yooɓe ko taqwallah o tazawwadu Allah noon inni e yewɓo de kono ko ɓuri moƴƴude e jooɓa ko hen ɗum ko taqwallahi ɗum sahabajo mon mbawa fukkiti yahugol wayas o inni nulaɗo mi ari waynagol mbiɗa fukkiti wayas mi ari waynagol ɗon laɗo make zawadaka llahu taqwa yo Allah subhanahu wa ta'ala yooɓine kulol makko hulgol mo bon o inni nulaɗo zidni ɓeydu nan kadi tawi konko welima moƴƴan Allah ma ko zawade kallahu tagma andi du an laɗo anda duwa goɗɗo goo o ɓeydu nulaɗo nulaɗo maaki hen ɗum e maaki wa ghafara zambaka yo yafano jumaji maɗi kala junubu mo waɗɗa e bakkatuji ɗin mi torki Allah yo yafano maɗi o inni fayna nulaɗo ɓeyda nan zidni ya rasulallah ɓeyda nan kadi henno ɓe maaki e maaki o yasralaka al hayra haysuma kunta o newnani moƴƴere kala ka wontirɗa henno heddi hande kaccero donc joni noon si a tawi a fokkiti waynagol yahugol loggo wayno hay an heɓa alfaji ɗo duwaji fof an kadi siɗɗoma wayne yalla moƴƴi lawol ngol yaha e jangarta e jang noon da na gotum kono a heeɓi duwa makko hawnaki Allah subahana taala hen ɗum o jaabina na ya suuɗo yaha anaɗo e ka yahino ɗum na gikku jaka gikkuji islam suuɗa ko yaha ɓana haare woni sakko ko haare inna joni naata yimɓe andu joni no yahede to ɗum majjintingol kono amma ɓa ko julɗo siɗɗoma kawtal maɗa nga wayno inna noon ya wolo radio on da yahay woni fof anda kono noon ɓe wonduɗa ɓe wayno ɓe heɓe duwaji ɗi fa kasa joni noon oɗo sahabaji o duwani ɗima e makko ɓen o yamiri ɓe hen ɗon taqwa wallah ala kulli haali ngo kala alhaali mi yamiri on kulgo Allah kala no woniro fa in taqwallahi tabiti hurgo Allah ngol afdalu al quddati ɓuuri moƴƴude e aala e heɓilande alal adu e ɗuɓe eɓe ɗum no ɓuuri jogagol armuji hurgo Allah subhanahu wa ta'ala sigana ala so daari wano nde haare no ɓe aduna haɓɓude badiri julɓe haare ɓe ɗuuɗa jogaki aala boy kadi ɓa ɓeya no ɓuuri ɓe boy kono ɓa tumɓe woni Allah subhanahu wa ta'ala ɓe hulimo ɓe renti Allah subhanahu ɓe polga ka nokkele ɓuuri waɗa kadi ko nande mum waaguwal makkidade ko ɗum kadi ɓuuri tiiɗude e kala pewje fil harbi ka haare ko morɗa pilan wo ko morɗa annduɗa joni jangganɗa fi guerre haare no waɗete ko ɗum ɗa ɓuuri wa amuruka miɗo yawirama man ma ka ɓeɓe wonɗa kadi an takunu nde laato ɗon a sadda ɓuurɓe tiiɗude ihtirasan rentagol minnal maasi minkum taw ko jiyaɓe ko jiyaɗo jiya ɓuurɓe tiɗde rentagol ngol e moɗon hara heɗugo Allah subhanahu wa ta'ala hara koye mom ɓen ɗo woni min aduyi ko ndiya e moɗon ɓen kono sawi woni ɓe yara on yare ɓe jinayi on waɗa e ɗum ɓe ñamay ko ɓe heeɓi o noon kadi o ñamay ko heɓi dagui harmi heeɓo tum are kon no hen ɗum sendi donc ko moƴƴi teni maɗa on teni julɗo on ɗum ɗon ne yaada e comportement nder ton on yallah artuken ɗum ɗum aɗanaka mazahir l' islam aɗa peeƴani ko feñan islam aɗa ko heddi ko na ɗum woni nder ton fa inna junubal jeyshi saabu junubu kenu konugu ahwafu alayhim ko ɗum ɓuri
hulɓinaade dow maɓɓe min addu hindi ay maɓɓe junubu konu ngu ɓe haɓe ɓe jihaadi ɓuri hulɓinaade maɓɓe di ayɓe maɓɓe wa innama yunsarul muslimun anndu ko wallitorto ɓeeɗo julɓe be masiyatin aduwihim lillahi ko sabu yeddugol ayɓen allah ko sabu ɗum ɗon julɓen kam ɓa yettata allah allah walliraɓe sabu ɗum wa innama yunsarul muslimun anndu ko julɓe wallitorte be masiyati aduwihillahi aduwuhum lillahi ko sabu ayɓe maɓɓe kam no yedde allah kamɓe ɓe ala yedde allah subhanallah ko ɗum allah hokkotaɓe polgal wa lawla zalika sinano ɗum faynan ko saydna amar yewtude wonde nantinde saydna amar ko makki kon wa lawla zalika sinano ɗum nu lam takun lana bihim quwatun latanta ko e dow maɓɓe doole haray li anna adadana saabu limore meɗ e limore men nden enen laysa ka adadi him en fottani maɓɓe ɓuuri en urude laysa ka adadi him ɓe ɓuuri en urude wala uddatuna wona alaji hewliɗi men ni ka uddati kadi fotta kadi alaji maɓɓe ɗin armuji men ɗin armuji maɓɓe ɗina gootum ɓe ɓuuri en alaji yo no anda no wiyeɗe jo ɓenne yimɓe juuloɓe fof ko ɗuma kono sa ndaɗo ɗo haɓe ka julde ɓe ga tawa est ce que naɓɓe ka yaasi ɓuuri ole fof ko ɗum to julɓe toujours hara ɓeɗe alen ɗo yando hara ɓe ɓe ɗuɗuɓe fa in istawayna fil machiyati toujours ko seeɗa namadou makude si en foti ka geddi enen ayɓe men ɓen kana lahum alfallu alayna fil quwati haɗa laatiki ɓurda e saabu cembe ɗema kamɓe ɓuuri en allah ɓe ɓuuri en urude seeɗe foti geddi ɗi wa illa nunsaru alayhim bi fadlina lam nahlubhum bi quwatina wa illa nunsaru alayhim so woni walliraka saabu dow maɓɓe bi fadlina saabu ɓurgol en lam nahlubhum en foltaɓe bi quwatina dole men ɗen faalamu ande anna aleykum no fawi on fi sayrikum e yaade mum ɗum hifsatan min allahi ren denka immorde allah matan rene allah rente ko allah somdala renni on kom yalamuna ma tafaluna ok andunde allah no andi kon ɗum hunde ko ɗum woni fisatikum hifsatan min allah yalamuna ma tafaluna ma ɓe malaikaɓe o imini ɓe no anda kon ɗum kon huude fastahayu minhum herseɓe wala taamalu taw gollu ɓe maasilah yeddi godde allah subahana wantum onon fi sabillahi ɗon e lawol allah wala taqulu tan wolu inna adwana ay men en sarru minna ɓen o taw inno ɓen ɓuuri e bonde en inno ay ɓe men ɓuuri e bonde fa lan yusallata alayna fa lan yusallata alayna ɓe wurtatake e dow meɗen fa rubba heewi gaw min yimɓe sullita alayhim ko wurta e dow maɓɓe sarru bone min hundi maɓɓe sarru ɓurɓe bonde min hundi maɓɓe kama sullita no wurtano ala bani israila lamma amilu bi masakhatillah nde wurtano bani israila en nde ɓe golluno bi masakhatillah ko tikkinte allah kafaru kuffarul majus allah wurti kuffar majus e bani israila en fa jasu ɓe jilli kilala diyari ka tumɓe galleɗi ɓeɗo bani israila en wakkan laatike wa adam fodore mafulan huwotonde anda allah fodno kon sa o wurti buktu nasara en o wari ɓe hawdu ɓe yewde asalullah tore allah al awna ballal ala anfusikum asalullah tore allah al awna ballal ala anfusikum dow wonkinji mon ɗin masala allah wona balla mum kama tasaluna hu an nasra wono landotomo kadi kanko allah ballal ala aduwi ko dow e moɗon men asalullah toro allah zalika ɗum ɗo ɗen lana walakum wonde menen e onon wa tarfaq bil muslimina newinan ɓe ɗo juɓe fi sayri yaade maɓɓe waɗen on walakum on ɗon asalullah zalika lana walakum jarama albarka jasakumllahu hayran haray mi weltani kon kota haray musidɓe julɓe tedduɓe o weltanama on jarnama haray tigui tigui on woni welode molanago ɓe yii ko honɗum saydna oumar woni ko makani nguɗo konu wongo e yawde waɗugol ɗiɗo jihadiji gonga ko karam koye makani en ɗo ko harale ko hakkude julɓe e heeferɓe haray ko honɗum noon wonata fiyake wonaɓe imminede ɓen hakkude julɓe ɓen ga fi yahugol tum honno rentingol harana yahugol haɗingol ɗum so hewti warilirgol hara no wurɗini ha fikkiti haray en andu ɗo ɓe hikkaninoɓe yeeso ko se ñentini ɓe ɗo seeɓe jaam haray tigui tigui on o weltanama ustada barka darsu on woni darsu hiɗɗuɗo haray ɗen natande deftere honno tawhid ɓe inchallah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على نبي المصطفى سيدنا محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم oyi tusoɗen ka darsu meɗen ɗon andi ko wujubu marifati aqidati al islamia ko ɗon wonɗen ko waɗɗagol andugol finde tawhidi nden finde islamu nden nam wayla janibi dirasati annizamiya koye bange i darsuji juɓɓodiji organisaɗi yajibu no waɗɗi en yakkune laato hunaka toon darusu darsuji tugaɗu no fiɓe fil masajidi ka juulitaji on tawa ko toon ɗi watte ka juulita ɗum soto jangge fiya ka juulirɗe al aqidati a salafiya aqida salafiyankoɓe salafu salih bi darajati l oula e daraja premier joom aɗana o o tugura o fiya jangge majji kadi almutun kote almutunu ko tawata ko ƴiye ɗen wa suruh e sarhuji ɗin yestafida minha fiyo faamu ɗin ɗon naftora atullab ɗaɓɓoɓe gandal ɓente tullab wa kullu man hadara wa yakunu hunaka e kala notla kala tawaɗo wa yakunu laato hunaka toon muhtasaratu raɓɓininaɗi mo bastata ko ɗum hakkindina tulgalil amma ino werla eko huɓiti kon oɓe sali ko ɗum noon saabu ɗum tan tasiru al aqida sakitoto oɗoɗen aqida al islami islamiyankojo ila janibin e bange ma yusa konkono sakite fil baramis ko ɗum e programme uji el dinayankoji mi wasata e jokkogal al isaa ka radio ji wa kunu laato hunaka toon no laato toon ɗen kadi barnamij ko ɗum woni programme uji mustamirra continue ɗi to jawo ɗino sakkite kadi min hilalihi hakkude majji ahkamu ñawoji al aqidatil islamia finde islamu yankore nden masalan julɗo ko hani kon feɓude summa refti yajibu no waɗɗi an yakuna laato hunaka toon kadi ihtimamu himmeji hasu hertorɗi bil aqidati finde nden min janibil afrad e bange goto goto onti neɗɗo goto hani fiɓude kon fay kuɗo laato kadi alil muslima jullo mo taala atin fi kutubil aqida rewtagol defte aqida ɗen ndana programme uji hay jannguɗa defte ko daruɗen anda programme pigino a yejjitay par ce que a yi toon en tusoɗo darde wadde mo taala defte maɗa ɗen aɗana accu ɗon toora ala darde wattawde fo an na wa turafu ala ma ullifa fiha ala manhaj asalaf ok a watta arufu a way andinagol ala ma ullifa fiha eko wallifa e kañum defte ɗen ala manhaji e laawol a salafu salih amma ullifa ko wallifa ala manhaji lawol almukhalifina ɓe lundiɓe lahum lundiɓe salafu ɓen wona bagge goto to handa janngude anen ɗo janngo o ɗa wawi sa ƴeltigi a faami finde ma nden ɗa wawi kadi darude findeji ɓeya heddiɓe ko ɗo heɓata dowle ko jaboraɓe so tawi woni andanen ɗon finde hara wawata maɓɓe wawata wadde yewtere ko ɗum nde goɗɗo wawata wonde ko wiyete ko munasara o wiyete kodde munasara ɓe tawa heeɓi taw niveau muɗum moƴƴa a jangga taw defte moƴƴa jangga aqida ma on faama fo yiltoga noon jangga aqida ɗe fedde ɗaɗe kadi anda programme majji o noon heɓata wawde ɗuma moƴƴa no jawora ɓayso indoɗen ko ɗum waɗoɗen wattaru fo andinagol ala ma ullifa ko wallifa fiha e muɗum ala minhaji lawol a salaf manhaji lawol salafu sali en ma ullifa ko wallifa ala manhaji lawol almukhalifina lahum ɓe lundiɓe salafu sali en hatta yakuna al muslim ha julɗo o laato ala basiratin e hoore dalil aɗa kala ko yewta ko mari dalil mo reeni aɗa ko mari no windi min amri fiyake makko aɗa na hoore bun ande haɗa mo reeni dalilaji makko ɗin hatta yestatia ha o hattane kadi raddu subha ruttugol wedde jilɓa e al muwajjihatu fewtina ɗum ila aqidati ahli sunna konko naɓaka finde ahli sunna hono ɓe say komeɓe Dakar woni jaborde ni ɓe awa ɓe rafdiyankoɓe donc si a ɗon en tro subahana allah waɗanɓe allah waɗanɓe ɗum ɗon ka mandake maɓɓe moƴƴe
wallahi kala heeɗi ɗum o tawa wallahi hakkille ke fof fa kasa o inni ayyuhal muslim kan e julɗo innaka noon hinama tata'ammal alquran alkarim sa gande taskiɗa qur'anare teddude ɗe tagiɗo taw e femere kasiran ko ɗuuɗi min al ayat e ayaji wa sura wa suware sumoje ta tammuɗe no himmiri bi amril aqida finde nde tawhidi ni tawatani yiɗi moƴƴa qur'an aye toon nden programme aɗa yiɗi ko important molnaɗo balso koni inna suratul makkiya simoje makkiyankoje ɗen takadu no eɓɓata kunde laato muktasatan e ɗo no heftori bi bayan ɓangilngol al aqida al islamia finde islamiyankore nden waɗatu subahat e yiltugol jilɓayeji al muwajjihatu ilayha e nde ɗo finde simoje makkiyankoje toujours kaɗa yewta ko fiya gueɗe tawno on sa ka permis buyi anda ko wiyete kon aqida en andi rasul sallam duuɓi sappo e tati ɓe noddude qulu la ilaha illallah yo noon neɗɗo janngowo on ko si o jangi kadi koyo jannu jannugol innaka foti fondugol deftere ɗum jannirta nda jannira ɗengal ma ngal ka fotta o anentina ma ko wiyete kon atade beek gollitira ko jannguɗa kon bil muamalat ka kon gollodiral kawtal maɗa ngal hollaɓe jannaɓe no wondirte bon si a woni moƴƴo a holliɓe no moƴƴirte buy haray anda no moƴƴirte kono so ɓe andinama ɓe jokkay buy no wawa no jogui moyen moƴƴa kono hara ɓe faala kay ɓe faala ko ɓaɓe allah awgol ɓe wawata wadde ko si a hollama programme muɗum ɓe jaɓa ko ɗum watta ñaawa yimɓe ɓen tum on yewtali goɗɗo taw ñaawa on yewtali sa ñaawa mo ka wonɗa ɗon inna on kelɗa ha wondiro naɓɓide moƴƴa joni neɗɗo ko ɓurta battide towde ko hen ɗum ko gikkuma ngo ɓurta battinde di ɗengal maɗa ngal seede muɗum ɗon andi ummu salamata sonnajo nallah sa sallam yawma hudaybiya ɗo andi ka ɓuuraysi ankoɓe yiltunoɓe makka ɓe yamirnoɓe ya sahaba maɓɓe ɓe borogueloɗ ɗin ɓe fembo ɓe amiti seeɗa ɓe deƴƴiti ɓe naadi ka haymeru maɓɓe ka tillisoɗo maɓɓe yiyeti ummu salamata ɓenni sahaba maɓɓe ɓe nde ɓe waɗi ngal ko ngalɗiniɓe ɓe yamiriɓe goto ɓe yalno ɗarro ɓenni ɓennaɗo o an yahu waɗa sa waɗi kamɓe kadi ɓe waɗay ɗunaɗo kañum ɓe yeehi ɓe boori ɓe fembi ɓeya kadi kañumen ɓe waɗi ɗon holli jakka to battina joni ko nemuɗa joni yamirde ittu ko jakka an hiɗa mari moyen ko a wajotoɗo a itti al jakka a hollaɓe no ittirte tike ɓe ittay mano yimmo jemma juulaji kawtala yimmo jemma ayta juuldaji a horata sunnaji ɗen kono guerete hay naaɗe fof horata suɓa goɗɗe toon hoora tawi woɓɓe kadi no mari gantoji angal ara wata hoore kono yimɓe ɓe ko ɗum waɗi hay ka jooɗe ko ka julɗe ɗo tawi goɗɗo jooɗaki no jooɗorte ɗon felamo inna wonde man nala mon on kadi wata jona julɗe ɗum kasara koyɗe makko ɗe mari ella anda programme makko ta ñawa moɗɗo ma yewtidade no waɗa nokkeli buy ka hara helluma ɗum hara yoruma eko nande muɗum tawata fof fotta na fof fotata fa gasa saƴan fa seeɗa seeɗa ko ɗum wiyete gikkuji ɗin ko ɗum ma kono si ari ka moɗon omo faala mo wela ɗo gikku muɗum dina muɗum ka resinemo ɗo na jawde ɓe addina laamu ko gikku nguɓe naɓe seede gikku ko important e moƴƴa nam o wi o husu masalan ƴettu piide misal suratul fatiha simode fatiha nde alal imamul allamatu ibnul qayyim rahimahullah mamo allamatu ibnu qayyim ɓe maaki ilam andu anna hasi sura nde ɗo simore istamalat no hawti ala ummahatil almutalab e neneji ɗaɓɓaɗɗi al aliya towɗi a tamma istimal ko ɓuri timmude moftidirgol wata damman hatta ngol hawti ɗin ɗon en akmal ko ɓuri timmude ta damman hawtugol fastamal kadi ɗi mofti kadi alal tarife e andingo bil ma'bud tabaraka wa taala andingol kanko rewete ɗon bil ma'bud kanko Allah rewete ɗon tabaraka moƴƴere makko heewi ɓeydiki wa taala o towi ɗawa kadi tabaraka o mawni wa taala o towi bi salasat asma inɗe tati marjewol asma'i ko ɗum ruttore inɗe ɗen alhusna moƴƴe ɗen wa sifaji al uliya towɗi ɗin ilayha faade ɗeɗo inɗe tati omo daaro ha yiilorɗe majje alayha e dow ɗeɗo inɗe wa hiya ko Allah arrab arrahman ɓeɗo tati
buniyati sura alal ilahiya wa rububiyya wa rahma buniyati suratu simode mahama alal ilahiyati allah yagal allah ngal wa rububiyyatihi ko ɗum woni e jeygol makko ngo wa rahmatu yurmede nde ɗeɗo inde tati o inni iyaka nabudu fa iyaka nabudu mabuni no maha alal ilahiya e rewede allah rewgo allah gon iyaka nasta'inu ko an tummen ɗaɓɓirta ballal ete adatu hasrin a yewta nasta'inu iyaka si wonno ɗon ne harani goɗɗo wonan yeeso ɗon ko ɗum waɗi ko iyaka nasta'in ala rububiyyati ko ammen ɗaɓɓirta ballal e hoore rewgol ala rububiyyati hoore jeyal makko kanko allah subahana taala o talabo hidaya ɗaɓɓigol peewal ila siratil mustaqim e laawol fewgol ngol ete allah go bi sifatir rahma ngo yowiti kadi e sifa yurmede walhamde yettugol allah ete demmanno mufti al umur fiya kuja salasa tati fa huwa al mahmudu fil ilahiyati kanko ko yettaɗo e allah yagal makko ngal wa rububiyati e jeygol makko ngol wa rahmati yurmede makko ne wa sana walhamdu mantore e yettore kamalani ko timmuɗi ɗiɗi li jaddihi sabu ko ɗum woni sabu hen ɗum sabu mawnugol geɓal makko li jaddihi woto dammanete mawtude ko ɗum woni moftugol isbat tabinigol almaadi nde ɗo ruttorde yawmal qiyama wa jasa yuɓetede wa jasa yuɓetugol al ibade jiya ɓen kadi mbi amali hen golleli maɓɓe ɗin hasnaha wa sayyi'aha ko moƴƴi e muɗum e ko boni e muɗum neɗɗon ko golle makko ɗen on yoɓete na golle goɗɗe on de halil insan illa ma sa'a wata farada rab joomi on kadi weddori taala to ɗon bil hukmi ñawgol ngol is zaka baynal khalaik nde tumon wonno ɗum ɗon hunde hakkude tagu ngun wa kawno wongol hukmu ñawre makko nen bil adli ko ñawigol nunɗal wa kullu haha tata gawli ɗum fof no sengo ley daalo allah subahana taala ngol maliki yawmiddin ñande joddi kuuɗe kanko jeeyi ngal ɗo maliki jeeyiɗo yawmiddin woto dammanata mofti gaɗen hiɗa jeyga an lanɗo kono est ce que nde ñande kadi ko an jeeyi ɗon yawmiddin ga fof ne ko min jeeyi kono toon nana goɗɗo en da kanko jeeyɗen ko allah jeeyi ngal ɗon maliki yawmiddin woto dammanat no mofti kadi kañum simo wonɗen isbat taɓendigol annabuwat annabowat min jihati adida ɗum kono annabatuji ɗin morde banggueji ɗuɗuɗi ite lintinniɗi adida summa baynaha rahimahullah bi kalami ok summa bayyana ha refti ɓanni rahimahullah comme bo wonde wiide fayin koko allamatu ibnu qayyim wonde wiide fayinan joni refti o ɓanginani en rahimahullah yurmi allah ne makko bi kalami yewtugol yewtere mo tawwal juutinade mo feedi bonde kadi nafoore rena ko kamɓe watta ɗo istimbat yaltinango en waɗeni programme uji kamɓe ɓe allah subahana allah waɗi haqqille no woodi moƴƴa gandal no woodi alhamdulillah bakasa jarama fota barka o sasa haray ko ɗum ɗo woni tawhid on tigiri ko ɗum waɗi gandal tawhid ngal famugol ngal on no moƴƴi no mari nafoore mollanade haray o waytanama on jarrama fota haray ɗen arande tafsir qouran o haray tigi tigi on nde ɗo alqouran are ɗen ɓurti famude kadi valeur oɗo fatiha fatiha on ɗen andi wono abou sadil khoudri ɓe wi ko ɗum o moccirno oya mo ɓoddi soppi woɓɓeni mo yaade ngati fatiha on simore fatiha tawno mo hoolingol mo gomɗinigol ko ɗum o mocciri selli andi ne tawi noon neɗɗo moccowo on si tawi no mari aqida moƴƴa kala ko mocciri ɓural no haasi ko selli siki tawi aqida makko no selli ko noon so tawi woni on tigui guiɗi nde piiji ɗin mocci haronga karan waɗ battinirta hande ko ɗon kadi filata imam mouhamadou kan kadi oyamo moccuno mo yamirno yaw woole kano debbo woni mona so o yahaali haalde mo jande o nol tun oya ɓawa nani o yettinolal ngal
londinoɗo mon kadi ɓaari lontini ɗon ɓawan kadi yewti guel wiino gati yo aro on deke kanko Amadou Sogo ɓe gootum mbiɗa habbima ɗo ɗum guel yahno on safi ko ɓa imam Mahamadou feƴƴinoyi guel ari ka debbo o puisque ko ɗum ɗulalle o imminno ɓawangel naati e sonnajo on o yani ɓe imminnulal yo yahu ka imam Ahmadou ara mocca sonnajo on yani temo jannude o inni gasi saydna imam Ahmadou ɓe maki yahu inna guili torike guel yo ngi yaltu bisinillah e makko si o yaltali mide arde o ari o wola ɗum ko lowru debbo on guila ari o ari o wowli o inni o imam Ahmad de inni torike ma yaltu e bijinillah sina ɗum nde sa yaltali imo arde o wolo ɗum ngi yalti woni ha guil artal on fiko ɓa imam guil andi imam Mahamadou feƴƴini guil arte debbo on kadi loddi ɗon jannugol ɗo mbaari kadi no janna ɗon ɗen o yanoyi kañum debbo on ɓeyetimo ko ni imam Mahamadou feƴƴinor kan kadi o woli ɗum guini yaro tawelat ɗo onde kanko Ahmad ko ɓe gotum ya innajo aru eɗi andi marɗe aguiɗe ɓe mara nam audu billahi min ashaitan irrajim bisimillahi rahmani irrahim summa refti innakum no onon ayyuha dalluna kono e majjuɓe almukadibun fennoɓe koɗon ka summa innakum ayyuha dalluna almukadibun onne ko darno ñande kala majjumuuna ila miqati qul inna al awwalina wal akhirin ko ɗon qul innuɓe inna al awwalina adi ɓen tagede wal akhirina ɓe sakkitotoɓe tagede ga fof soɓe hawtoy allah wi la majmuuna ɓe fof ko moɓodireteɓe ila miqati yawmin ma'lumin ha ñalande andande ɓe to hawtete hande ñande ɓe immito suma defti nakko noon ayyuha dalluna kono ɓeɗo majjuɓe almukazibuna fennuɓe ɓeɗo fewteteɓe yewtegol ko ngol laakiluna hiɗo ñaama min sajarin immode leggal min zaɓɓumin ngal ɗo leggal ɓe zaɓɓum sima ngal ɗo nata leɗɗe ngaɗe ngal ɗo ka nde yite fuɗata sato zaɓɓum to amul asimi ñamete bakkonde me yowmal qiyama noon tamul asim fa mali una min halbutuna hebbino e ngal ɗon ɗen leydi mum ɗin kono noon ngal wuleni maggal o yaltine kala ko woni kon ka deedi so hewti reenu maggal on ko jarrabe molnaɗo noon kadi ko Allah tuwawi wadde ɗo fuɗnugol leggal e yiite eyi ko noon tawa gonti jiba ɗon Allah subahanahu wa taala ko wawata so inni o waɗa e hunde nden o naaya en de wawata wonde Allah wawata ɗum mo fijirtake si Allah inni o funne leggal ka tonɗen koya jaɓu ɗum yankinoɗa inna anda ko noon woni tabitina kadi si a yeddi ɗum hara yeddi Allah subahanahu wa taala yo fa saribuna yaron alayhi min alhamim fa saribu yaron alayhi e maggal min alhamim immode ndiyam wulɗan fa saribuna yaron nam surbal himeno gueloba ɗon ɗamba yarirta andi nawnaɗo nanga ɗo gueloɗi ɗo yare haaɗi ɗon ɗitata surbal himeno ɗi gueloɗi ɗo ñaw nangi ɗoɗi yarira ɗum onon kadi haja nusuluhum ɓe wiyane ko ɗeɗo on tipporde mon ɗen yawma din ɗeɗo ko ɗeɗo letti on tipporgal mon on ñande joddi kuuɗe onon yedduɓe Allah subahana taala ɓen Allah wini hanno men halaknakum taguɓe on fa lawla tusaddiguna ko hanno gomɗi noon Allah est ce que ɗum mari dalli ko haɗi gomɗi noon afara aytum ma tumnuna yeetelan ko won ɗon tippinde maniyimo on ɗon tippinde on ka e moɗon a amtune ko onon tahlugo naho won tagude ɓiɗɗo e ɗum am nahanul haaligu no Allah wiyen kaw kanko woni taguɗo ko wawɗa ko jombugol hawton daɗɗude joni noon si ɓiɗɗo heɓi ke toon ko an tagui on ka ko Allah Allah landiti ɗum ko Allah on tagude ɗum tawno ɗum na ɗum no kala faalaɗo ɓiɗɗo mo heɓa tuno ɓiɗɗo moƴƴina hoore mo ɓiɗɗo seene ko ɗum toode woɓɓe tootade no wakkili yara jombata toode kañum tugani gayne hoore mum kono ɓaala no faala yurmodire kala haajo e martata ɓa oya o waɗi ɗum ɗon o kadi waɗi kadi fiyo yurmodire waɗi ɓanndu woturu debbo e goto ko ɓanndu woturu annabi adama ɓawa tagama baba men adama ɓaɓe tagama on tumanna nene ha wawa tagaka gondu makko ko ɗum sa ɓucci oɗaɗe Moussa sa ƴetti goɗɗo josi ɗon weldi moƴƴa kala ko waɗi mo waɗaɗo o yaw monoto
so tawi ko bone so koye waɗa waɗanoɗa kadi koye weltoto so tawi ko moƴƴiri Allah lanti ko oɗon tagude ɗum ɗon maniyu ka ko Allah eɗen inna ko Allah subahanahu tagude afara aytum ma tumnuna yeetelan ko won ɗon manni cippinde maniyu a amtum takhluqunahu e ko on won tagude ɗum amna hanu khaliquna ka ko men won taguɓe ɗum Allah wini hanu menen gaddarna woni hoddirɓe eɓɓuɓe ɓeyde hakkude mun almawtane ɗo mayde o mana hanu mon alɓe masbuqina laaweteɓe kala tagaɗo wata lawade Allah hara mayde hewtade mum a lawotama suuɗagol hara o anda ka wonɗa a lawotama dogodu kadi ara hewtaka ɗum so inde mayre ni ɗum dogude on fotta e mayre nel mawtalaji tufiruna minhu fa innahu mulaqiku ala andu baddila hawde min wattita am sala ko yiruɓe moɗo wa nunsiakum min tagawomi fi ma la ta'lamuna e kon ngun tagu ngun anda so min faala mi waɗa ɗum mi wattitamo adda woɓɓe goo min tagawomi waɗu tagugo walla kadi ko ɗum woni alimtum andi an nasatal ula tagu aɗanu ngun yeddunoɓe aɗanu ɓen konnoɓe wattinorno on andi ɗum fa lawla tazakkaruna ko hanno wajito ɗum wajitoron ɓen ɗon a faraytum o yiyali ma a yeyetela ma taharusuna konko wonɗo remude a antum ko oɗon tasra'una woni funnude ɗum amna hano zari una kaka men funnude wawɗen ko remgol ka si jangarale fuɗay seede muɗum yonti accu ha ndiyan ɗan yaha ina rema kala on adde ndiyan ɗan so adi ɗan kadi goɗɗo watata tag kalude ine ndiyan arata hikka innugol ndiyan arata hikka ala hew on to watta hil oli kanko Allah wi law nasha'u si meɗen yiɗuno la ja'alnahu min waɗena ɗum no hutama munci ɗum fasaltu won toon tafakkawna ɗon yeeɓa juuɗe mo haawo ko won ɗon dépense ko waɗɗon ko fiɗeɗe gose mo financement ji mum inna minen la muhramuna komin yoɓitoɓe inna la muhramun balso ko minen nahanu mahrumuna ko minen tigui woni ɗawɓe andi inna la muhramuna inno joni men mi waɗama ɗo amande buy ko men min financi ɗo ɗen buy joni min waɗɗi tigui joni nemale buy e hoore amen balne hono menen mahrumuna komin ɗawaɓe komin waɗi financement hunde mannaki wiyon ɗum a faraytu mi yetanal ma allasi ɗan ɗo ndiyan tasrabu ɗon no yarde am tun ansaltumuhu ko awnon tippiniɗan ɗo minal musini immode ka duule amne hono munsilun kako Allah ini kako menen won tippinɓe e inna ko Allah subahanahu tippini lawna saw Allah wi min falano jaalna mo waɗe ɗum ɗo jajam mi waɗe ɗan ɗo haaɗuɗan aɗa yahata e reedu fa lawla taskurun ko hanno jarno nemaji Allah subahana taala yetton ɗi ko tongion e ɗum afaraytu mi wiyetelen annara allati nge yiite toruna nge wonɗon huɓɓude a antum ko onon an sa'atum tagi saƴata ha leɗɗe magge on amna hano mum si wona kaka menen taguɓe Allah wini hano menen jaalna ha min waɗi nge tasikra tan kone waaju ni waɗi nge ɗo waaju ama tawange dakkiɓe torɗum lilmum ko wina wonande seteɓe ane seteɓe yata ɓawa yiite ka hande ko kange woni gollude ogasi na kange ni kange woni gollude so anon courant ko fiɗum fof woni ko courant eyo ndiyan ɗan e hendu ndun e yiite ngen gurdal gasata ɓawa ɗiɗo hendu hande goɗɗo yaalɗe gono ɗaare kala ko yata hande ko ɗum siko auto ma joguiɗa peji ɗin fof mata lil muqwin ko dakki min torɗum wonande seteɓe fa sabbi subhina bi ismi inde rabbika jeeɗo maw alazim mawɗo inde Allah falla ogosomi wondiri bima waaqi nujum yanirde koode ɗen wa innahu no ndeɗo la gasa mum ko wondore non ko law ta'lamun siɗon anduno azimu mawde wa akhiru dawna alhamdulillahi rabbil alamin shukran jazakumullahu khairan barka jarama ɓe weltani ko yalla yoɓon ko ɓuure moƴƴuɓe jolɗi yo malɗum yo hissing en yo faami en ko wonɗen e janggude ko yewtete gollitirgol aray oɗo aya o matta an lil muqwin aray oɗo no mawni hande fota fota Allah waɗi ngeɗo yiite wonande ɗeɗo seteɓe hande ngeɗo no setoɗede nge yaadede mumɓotoje ɗen fof si yiite nge ngala to marsata appareil ji ɗi ɗi appareil ji ɗi wonɗen e gollirde ɗo ko kange woni e gollude ɗo ko non woni wallahi wallahi hande wona e gollirede to no mawni moƴƴo kono woni no huɓiti aray tigui tigui on
kono o weltanama ustad en albarka jasakumullahu khairan wayyakum yoɓon ko ɓuuri wontude joddi allahumma amin aray ɗe weltanata ko jamama ɓeydi wakkilagol moƴƴa inchallah tawno ɗo ko ha seeɗa en janngude fi guire ɓuyɓe kadi ko ɗo wonno nam ko adna ɗo ko noon tawno laaje maɓɓe feƴƴi nam Allah lontini woɓɓe goo kono woni ustad donc haɗay ko golle maɓɓe ɗen wona sifede fimu kono woni goɗɗo annduɓe ginni ko laabi ɗiɗi o mari jantore nam no woni ustad jantore makko nden ka o wuuri e ɓaaw nde o maayi nam nam ɓe wuuri ɓe jantode makko ɓe wondi ɓen so tawi no feƴƴini kuuɗe makko ɗen jante maayigol ɓanndu noon o wona ɗum woni maayigol ko maayigol jantore ko ɗum woni maayigol ɓuyɗo o seeɗa jannga ɗo feesadno mawɗo wona nande ɓeɓe ɓe wona golle maɓɓe ɗen andi fi maɓɓe ɗo jantata ñande o ñande joni ko guila jeelu yeri jeeɓi wona yeriɓe maɓɓe boyi wonu tawi ala o ala ka jantede fimum ɗo goɗɗo andano ɓen ɗon par ce que wataka jantede fimum ɗo ande kadi donc ko ɗum waɗi maayigol ko laaɓi wonti wurata kadi gurdam makko ɗo e ɓawde o ma jantore makko ne sino jantede haɗa tous fi makko no wowlede ɗum façon noon ɗiɗi ɗum façon noon ɗiɗi gurdam ɗan e so tigui wi ɗo golle makko tawi ko moƴƴi ko woni gollude ko ɗum jantete ɗo ɗen kala fi makko wola tawi ko moƴƴi ɓene rahimahullah tawi noon kadi ko bonɗo haɗa du'a o heɓata du'a ɗum ko Allah waɗa julɗo moƴƴo ɓen toujours ɗe ƴewta fi imamu Tirmisi ko makuno ko so julɗo woni julɗo moƴƴo kaw yeehi woyo inde suma faala allahumma amin haremo du'anede wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin Allah ko si woni amin woɗɗo jaaɓi ma moƴƴuɓe ɓen Allah waɗa jaaɓi moƴƴuɓe alay jasakumullah kala barakallahu fikum on jarama albarka jasakumullahu khairan na reɗo wettaniɗo fota yo Allah yoɓon ko ɓuuri moƴƴude joddi ara o weltanama on jarnama haray tigui tigui on weltanama inchallah haray musidɓe julɓe tedduɓe o weltanama on jarnama fota yo Allah subahanahu wa taala o yoɓon ko ɓuuri moƴƴude joddi haray koye wakkilo fota ngol ɗo janngugol e ngol ɗo famugol e ngol ɗo gollitirgol ko woni janngude haray ko ɗum ɗo woni ko yamira ɗen ko ɗum ɗo woni ko hanuɗo wadde ko ɗum ɗo kadi woni ko moƴƴani en ko ɗum ɗo kadi woni ko nafata en haray tigui tigui o weltanama on jarnama fota yo allahu mallu en yo hisin en yo moƴƴinan en fiyakuji men ɗin yo faamin en ko wonɗen e janngude ko marsuka en gollitirgol yo waɗan en kañum kadi moƴƴere e malal e kisal e leydi men ndi o moƴƴinana en fiyakuji ɗin haray musidɓe julɓe tedduɓe o weltanama on duwanama on jarnama fota haray hande kadi min ɓurti o weltanade nde tawde buy e moɗon senike haray ko toli moɗo haray hiɗon du'ana hiɗo weltana haray yo allahu o malnu en yo hisin en yo faami en ko wonɗen e janngude ko o arsika en gollitirgol haray inchallah ko ɗo wonɗen hattude inchallah en janngo kadi e sa'aji are ɗiɗi inchallah haray miɗo wiya on assalamu aleykum wa rahmatullah